aboyo.
Anyama bladia bi ko dehia bi nye hwe gbeke na hene mene ekon nyenyen yo akọkọ achireku nsa mbanye beno lele esaka kulenye ni nkenye ashra neke fefew shimum wochi atomene ejake noko fio ba flo wona jiatin ni sake wo ho kwe ni woto gbagia no to ojuba kekekeji okemi wo shra neke efefew enlehu ake nkebo ake maba oyamene shimo nche kekemi noko fio ko ni masuma ake no mahani okwe no jino ni gla nse fio ni no hiwo inke faipa mo ni bahamu ejakekeji obe mbe bohewo ni nife mo na hiyo emu keji inkebo ne kembe makaibo ake anokwale ye ganife mo ni dahaju woke bahabu mmene woke mbani woke bahabu jufo no hewo minkpe bu awa tu kemba anokwale ye ganife mo no ye ribi television no onye yo akọkọ achireku mi intashi ni baba yiye ochiami tamobeni inchuole dane ihan boy mmene no chumo ni wo ba chuwe efi ake ayenoko na ayu ake enele buga oba chulami buga ejake sanjini wo ba gba ifi ake kejinke bugbanta ni shimbo ni wo fe wa ta wo ekota oke baya dwemmumni mihu maya ma pa helolo elisa ne mmene akọkọ ya chireku nke buba agba dani ma chombu no ni nke buba agba hani maya no ni mada webi ko mashi ejake kejije ya me anokwale ye gani fe moni shen ono kenkle mada yo woni mawie ne lenle ake be baba shikenkle mada bendenche innaninu manye na okale adiagba ni leji kenkle mo ni eji gbesi efen no ya manye na manye ni oyiwala don hu
kaji nke ma wi no ni je na aka mi ba be no hewo na kaji nko iwala don bo no hihye na ka no ma ya no huni ma da ribi television bi ahye aka ame ha wo hegbe na ni wo kanuchumo na ba ha bodaju do nwene wo kemba wo kemba ha bojufo na ka no ma ya no huni ma da mi de nche ma de hunhye aka enwe wo gbe ni wo kanuchumo ne ke aba ni wo keba ha bo nwene masa amada incru le hunhye mada ntilam leshin e aka nwene e ba ha wo konklo nwene no le asana no hiwo wo ba da le hunhye nwene no chumo ni nkemba ni nkeba ha bo we eji no ni tenu ochi nemle efi aka wo fe wo hie social media no ni ji ananu tankpa no ni wo fe wo yose wona wonhu aka wo nyemme ni yola ni amiye ameke asrafoi ni ji Ghana asrafoi ameka me e ahwa ni hwamona ahwa aka ayagba tawu na yawu ewola bi wo mo na me ba anye ni ameke ha ameyi shimu eyabala ke hwamona ahwa akechi fo ebutumu teno ayime blibo ayime ojugban ayime ni keji ona keme na eme keji agbali amepodi enche ochi amekpan ba wo amehilolo wo fe wona no ni teno eko mosumo ake nkebu agba nekeno ni teno ehisani eji noko ni esa ni ebefew wodamo bi ene alo ntam bi ene huni maka kashi indamobi lo indamobi lele akoko achireku ganyo fomo bi jimi shi no echomli ake indamobi alo indamobi mene masumo ake wogbasane ne ni wogba keje gbe konklo no wakadamoshi alo wakata shi ni wogbasane ake game ni wokwemi ake game ni ake alo se ahehe shipoji alo nuko shimu no ni brofo chole ake unbiased conversation ni chomi ake je aka odamobi alo odamobi shimu okatin sane he ni kan jen je ni okeyafo no sane nunkebu fen wo bagba tamobeni nyele ni wo fi ole atreku fans wo bagba wo sane ye wo handle sa no hewo kaji sane gba ni o tawo no ke odwemu abape be kai mo ake number no ke ba chono aloyi boy no ke ba chono no g 0500161769 alo we ya wo handle no ni ji wo television ye Ribi Multimedia YouTube ni okeya no ka function YouTube keji ote ya no ya ta o Ribi Multimedia keji ote Facebook ho na ka no keji o kwe ho ma tabo fai ake amonton ni anokwale ye gani fe mo wo ke won ta wo ya shon wo fan base won gbele mi won ya 1000 ewo ye ni wo she ko hekokola che onyami ake akokwe achireku yo fefel yo no ko fine ihe se ntashi ni wo basane ihe ni wo botia wo sane ami e ake wo de nchebe wo yipi momo nyefe nyele tambeni inchohie ni nkenye labi ke asrafoi ya shwa ye shiponko ni kan la ni amiye heni achole ake chiadoe ni neke shipo ne abala ke eji shiponko ni yo asrafo ye akokon ameden ameke amenoni ni wonu hehu ake atashi ni wie moba shishinu mole hu bahi ni ake neke shipon ne abakpo eheko ni ake ha labi ekun no hewo labi ne nsusu ake ameni ni ba hye ameshipon no ene hani nekeshipon ne ameyano sramo olenoko nyeli ake akokwe achireku keji magbasaneku ismo ne ya ba na ake minka sane mi wo mokoda alo mi de nchenke njemu edwen nokohi ni nkemba ni nkeba fone hi isuma ake ne de nche ni babotue no ne brofo me echo wake akola ake the horses own mouth where wa bo ametue keji wo ba nkebo ba agba de kesane ne ojugba menima aye sakumokrate na kole agoyo aye sakumokrate na kole agoyo aye aye agwa
Bano ameko wate hospital do wa kwewo akpe anu na share asanu kwale mpala doctor wie boni egba ike chomi na share no le ke phone sha le ke chomi wa sanu kwale mpla shi akpe ami duku ni la fo duku efen be nke bu nchu no yo ni fie ni ba ni je wa me dasvine me nke ba nshi adon mi to ni government ke soja fo ani baje keme soja onupa ni chuame mi to ni government e ka maye e ja ka shipon wala shipon ni nye kolo no ni nye ba kolo e ko me cemetery no na ba je la una ho anye e wo no na hwe government e drenche ke ka ye Easter na tan e shi se secretary ababo amane akeka ye Easter tan within 1 or 2 weeks time I release worshipon awo ko ni hejola ba wo ya ke wa no wo ya worshipon yi wo te wa domoshi shi ben wa ko ya ke lorry ameke lorry pie ba number 4 angle triangle neke mi ko na me nya wo se ble na ke move be kenkle me ko men la obla bi en la ala ke ni bi move mo nya fu ma jo wa ni gbe shi ni te she ko de ke cho chance no na lorry ko ga papa ko ni aboto lorry emi ame jola ncho ame hwe yin mo hwe yin ne ke ni cover hin gbe ne ke cho twan ko ni gbe le wa ni gbe shi ne nanu na ke twan shuo ona na ke twan bi e wonye ni ya wo no ke twa onya yo na nya ma wi ejege ne tene e wo cho agbeni ndami nkula ntu isuka de gbe shi no agbeni keke ba gbe mi mo gba me keke nchela ni na mi nchela na eku ese lele iye nyenye mu ano wo ba hia ni di recess fio wo kefensla akuchi ami e wo nyenye mu ekono ni nanu ake shiota no ni ya no na e wo ni ba chola nyemme ko me ake ngbenye yo na me chomye na me ba na mba bo ame na lele nchimbe nka me ni nka me sanigba e balake ben sa file mie ni di November amla lo ka me na amla lo mimbi ko me ka me na pele ne ba fa me na shiwa ke shipon abanwe kwa ha me ahu aka me ti amashra shie no e wo e balake shin ba me ya amashra shie shipon no he na ka me te na me kwa ke mini ya no ye jeme ewo amejeme she ameye police foiba ame police foye ame ba fe noko non semie asra foye ni ji soja foye ame hu ame ba shejeme na ame ya ba fe soja foye ko me jeme shi semie ame ka me lole wujie hu ba puye jeme ewo na ame yi machine o ame ka bo na ame do machine no na ame bo ame bolimo na ba boli ame be na ma na ame bo ame ji ni yiye ne ke mbeje na yi ameshima yodasi akente hospital ni di la polyclinic na hawo na akumola general hospital obente polyclinic lele ameje me apply ame mfoni ye mehu ye amete mekon ye bie ni obana kesin no ni te no ebehingbe no ye dede anyeme ye onupai ajia me apply me ni mimbia keke kula po na kan wo ye akeke fe wo wi anwa acho e wo kana ka ba mba chi wo ke ya afagbe si wanyemi yue ko le journalist yoni ekeke woloncho amefe amepene amejegba mejia me ye akuma me think fe gbala eja ka me hia me choe ameke chula me yiche agbena me hia tun ame ba fire keni bi ene fe wa amano ya kanoko ba nya hemo ke ile kwa ba wa me fu epope keke ye jeme koni atashin na kweboni abayale woye maji acheme
ye dade koto pone ni ye mo kele akeke asrafo ye ka metashin amlalu e ka metashin no fen no ba ya le ojugban e wa no kwale sani blofo ba ke min condemn ne keno ni amafe ne akesha majima bi e soja fo ele wale akenye mbuwo yi kata konye ba ya je ye wo manemi ni je nye ke mene hie tuko mene hie choko mene hie klante ko amenye kama amebano ene akokwe achireku ihane nyeti nye abotwe nye na wonyeme ke agbene wodi nche wonomni abi ni ajiame kume nye sa nye ke wonye ni le jimoni eji mlato he ekpelo ke ha la biye ale inarimu nyenue ni ha woboti abi ni wogba asane keji okwe nani wo wi omwe na ejiake woke la bia nani ama na ni na mene emi sanjin ke agbene wo magia chene amenu ni yomi keji woke wo baya hin alo wo batao chaba wo hanu ni te no noji rofo baake woke la land bruhaha the way forward ke traditional leaders say ame rule kenklen wonyeme na apply me wo ba ha me po afi nuko na kan no madam on ken program ne no ni maka keshi no ni wo military e fini ja srafo ye ame boko ame he wo modern kula eja isa ni kule ame fie no ko tamu sane kenklen ni mabi many ha wonyeme labi ni ameti na kanshipon keji obu ametwe ameke ameyabe ameyake ameyano ameyasla ameshipon imiko na kanjem ne shishi nyemme ejake gama shipon keji eji weku shipon bese shipon manshipon ni neke maja neke wo shipon ne hufin ayeme ni damuna keji obaweku mi ayeweku nupa na kano aye eku amoko ni weku efa akele jimoni edumo na kan shipon no ni keji eyafe sen heshipon alo manshipon we be magia cheme amameji menime ni ko neke shipon mabiake neke shipon poten ni apeli ohene alo ate hisramo ni neke ji dabamini ani eji weku ko shipon alo eji manshipon keji weku shipon ni menime wona ye shipon no ke ameke weku kome ji ame alo shipon di enche weku me short ji menima shipon ni eya kame keji man shipon huni ye fani nebe menime ni nye shipon yo ejake inu kushishi nani hewo ni me batishi ni aba heloli alu aba maloli na aba kake ayasla shipon
taflashe mafafio shipon ika hila chamohi ni hila emu ni hiwo aya asma neke sanebi muni keji okwe ni okwo wokejela alola bi jibu no le neke shipon hisani ojogba oba suma ake okebohu ona jemo aba kona jemo aba bona afi ni wona emni ojogba keji okwe meni meti shipon no ona keme kumekra pobu kala ni akeni bi efumi ni keji okwe ubanye ni osusumo ba ake bo ake mene woyo ni yake inna ya video kumikra ake no nsueshi ayasra shipon ake ayaye impaya ha shipon bona afeni shipon akuse abala abi adin te yabaleten dani neke nomone jishishi ejake video ko ni insan na ke mo shakejese ni lo asrafu ya loli ehien ni eya ni amefutu ameni amenya ewo te yabaleten ani noko yaba ani jemo ya tishi alo muko ya fonoko ni eyate doleshi ni afeno ni afie ene mefe yi na jemo ni sa ke wogbeleshi ni wole ni na kokwe achireku ihie mi gbeleshi lolo shi sa ke neke wie mo ne nke ina awo mi no hewo ni ntashigbeke ni wowie ehisani to ona ake keji shipon ne afie ma shipon be ekpaya shi ake eji beno ake atun oblantai oblahin abi oblaye yemme ke himmeji ake ameya na ma sra shipon eja ke meni hie shipon hie dienche se ake kule ameya na ma sra ame shipon eja ke no hewoni wowele ame ake maji acheme ama ameji no cheme ni ameya kwe ake te jeme yo ha ten alo beni atashi ni agba saniye ani akenaka nuchumo nchuni lo sake ameni ameya keji amete na ameba na meke na jiemu abaha mambiye chijira ke abachu mambiye ake ameasra samo jino ni na akokwe achireku inuku shishi ojogba ayasra ake mini poten ani anu ake ha medon alo amenu ake asro afoye ehun alo afe no ko yeje ni sake amehu ameya na ameya pon keji nke pomo sane eba wie moni wio na emni mabi ekon ake game gadang bebi oye minjogban ni Ghana fi Ghana oye babao labi efo babao akeni ahe ameshipoji ya medi ni amena beni akamefio ni keji nokwe na ji ameyemi ni ayametwi aso afo ehi ameshipoji ya medi wona ekodan ake ekoko na ngma ehi ele chado ahon labi na hise kokra shinu ayaka afa yake nuwe koloye ameye momo ni eta no hiwo eko beheko shinone she no yi ameke amebaba sane ni mabi je neke program ne no mwene eko jiake wake ajiye woyemi afe wo neke ayiwo akonwo atinwo atwawo ni afe wo neke gamen woyemi eko ni labi tete yake inlake sergeant ajete la eje labi ke ameleno ni amalo biye alo amalo efe aha ame yake sergeant ajetetepo afo eda lame akokwe achireku mimbi nyake nye mini nye fe nye ha sergeant ajete ninu saake akwe ni akejaje ni bi aha wo ojuban kejo onye la agbe no kembaga no she eni afunleye eje hekopo ni lele moko ni eke ela shweshi ke ha Ghana mamu fenje gamepe na kena amalu eboko modern lele hi ahwehwe mojino ni sergeant ajete esanye akechom ebefel nika ehye na kambia mi efia me hegbelepo aka adamojen na akọ akemi na afio ake flowers ya hwe no keni bi ye jen na kangbe hegbe henesa
bemni ni ona ake aye hei fefe jiye na abanye na ke woche ho afo eya ke koju otemanse ni jenji he ni sergeant ajete kan kwen wo ba na ke historical place he ko ni abacheto na abaya na yakwe ake papale na ke legbe ko bemni ni atwatoe na agbo crossroads se mene eyemieko ohe wokaji amalo efe ha wo maji achene ni yo la ni am meni jinoni amefia mehane mokomoko nyake la nako shika ko ye fotro mi kejebeni sergeant ajetegbo alo kejebeni achalaman amashi keji ake la noko podi enche na mi ameye shikwa jiyen ko no ni me na ahonhon yen na kan shika jiyen ani anye akefe no ko ha sergeant ajetie anya asan le mashujuba na amalo ana ke lele swa ni wo fe wo ha me le dinche ebi ya me fe we bi fe na fe fo ni hewo nya ha wo piase ni wo jagele ni eyemu ene me na fe ni na agame ika ake isa kokoko ni maba asrafo ya no ho me shi ake ni mi nje nnom ni maso ake he ne kan wo ke fonje me ejake wo ke anukwale eyega ni anukwale ekomepe me de nche nnaneko nyo ewo mi ngako eke na kokko anukwale ekomepe beni kan hye oba hwie bo fe free no hewo anukwale keji kahye akokko achireku nkete nke ake ganyojimi ni ayi nye megame no hewo mafo ni mamale nke no ni ji anukwale efunshi lele yele jina yame esa eja ebefel hegbele ni no obaka ke shame to the military asrafo yehin ebope shimon wodienchi obi wo hiyake sramo na ya sra shipon miniji eshishi keji ake ayakwe ake noko yanolue anyo afa mokome menyo mete meje akenye ya nya pilia nya kwa ake mini ya no nyeke sanie aba keke wokwa shitamo nija shikeji oyana ni me amefe enumu epa pao panyo neu numake enyo numake ete me baba o neke keji nyefo ni nyemba me ba fili ake ekwe nyeba attacking ni asrafo ye they have been trained akekeji amena na kan nokwe okay noko na akechelo ame keke ni bi ye eyi moshi ya memli wo fe wo bejeme ni elekeji gbemi ni adafitwa lawyer ba shejeme na me yejeme momo alonye ka me fe ni ashejeme no ewo nye wo twa no ni poten ni ba ne no nye ba agba wo anukwale ni jio je anukwale ni jio nye ye ka srafo ye pele shino ni wo ke wo hinna yo se edo sane wo ba che nya sra shipon ni hatin agbene nye ha ni wo ba srafo ye le asane asrafo insan kenye ko hegbele agbo ahani shame on you, a very big shame on you. Ake ene baba ni maji koklume bana ake nyechu nekeno kejo na beni ahiefui ni yehie chopoti yenyedi yeketu waneko kejo kwe no blanu kejo blanu njo numo ni jo na etashipon ni yenchelele nyenjile nyembutule na kanye ani eya jujulo po wo loss ha de ake ajile neke ene ejino ni yeke minimum force ni. Next week I will respond say baba she ni bi ni yo me ake nyenye nka na eko ni nye chole ake minimum force ene ake minimum ake chopoti ketu ya your minimum force low wo be ni hia me se ni be ni kama manye no tomo na ake ayewo nye size jila me ka henye ye military ni etwe ni akonya ake nye ba nye ke ba yi civilians
aha ne training aka nye training ne nye instinct e keji lele po ni nakan ne nye minimum force nye apply le in this manner ke ha civilians low. I tell you, shame on you one more time. I don't know. If you ke okwe boni nye de nche handle lame. They deserve a better apology. Finoni nyekeba. No matter what it is, wana ake alo what it was say, wana ake civilian te informote alo amenfe nye noko. Keji nye ye video ko ni chon ake ame attack nye inu woni ya bale na kanye fine. E ake wana ake nye temo ko make efo ni chon ake kenye sumo nye fwa nye kwa. Ebe fail na kanye. And so we condemn it. Shimabinya ke shipun ni la make nye tahi na apeli here. Many benyo nye chon ni she na kan shipun ni. No. Ani neke shipun ni eji shipun ni la mancheme alo la me dencho ho ahanye ake ameke hanye nye here ni amonto ni ameke amehe no ele kwen no koyehi sake wo kwa minjuba alo aninye dienche amalu ke eta oshipon ni nyeke fe nye nuchumoko ne ya balake shipon nyeke chuno nyeke ba chu ne wodla meke amehi tuneli ake keji ahe shipon ye mane mni no fe no woloka he keji la meni ho saka ame hanye tuwolo ni chon ake ameka meshipoji ehanye na kano keji amalu eni hie sake woloko ahiye ni chon ake amalu ehe ne keshipon keji la ma de ke hanye wonu ake amehie nyelo ye parliament eke shitamoko eba ni anwe ake anwe shipon jie ni jinoni no na me asla aha ame mini eba mini hiwo na mini ni sheku na kan shipon no efi ake wabachi wo benkenye nyekenyeke na jemo ahawo shimon noni ivyo ye nekesa ne na hipe jiake nye boko modern akekeji okwe noni wonyeme awie ni nyekwe ame afi na ameyi ona ya mehie ka megbomochomlimpo ni nyekechi ba chula ameyi cheye penje boko modern keji onyaho onyeyo alo owokonyo no yosele yemi okocho na kan ba twa encho nye boko modern nye no le keji wotewe wo bashin fe ko boneji bonetamo no wo ba ka nye pe ake shame on you eja kenya ha ne picture eje no kotamo no ni ake Ghana alo mami ni wo yo to enjole ni ji to enjole eko bebie ano aji hikeke nye tenyo nye chatunte yake wona ye video kumemi ye tukuna ake tu na buja efetamo tu nacha lele anatunte kajen ni cho ake nye chatunte ni nye cha echamoko ne gbon kwen no humi nye bake no achole ake minimum force no way da bida nye boko modern nye boko modern keji tako obakpa no be anukwale ye gani fe mono no ni oba akokoi achereku onu shishijio nke ka na mi ye mamni no palemi ake akokoi achereku mahele bunu ake ga ahi ejake anukwale ekaga ni gani amni no wo baje wo bako wo ke bafo henisa wona fe ni wo ga ehi momo tuneli ake this year ake homecoming ni chomi ake many blofo choma ake diasporans ameye manse amefe ameba kuse amebaga wona fe ni amebawa na chaga amashi no hewo babao eba ni pi hiese amembalolo ene hani wonye niji naga niji leji gafe na hielo ya na hielo ebashe na kano ni alonchi gadangbe homecoming 2021 yese ne ye omanyi house ye AMA hall say
no hewo kaji o kwamie minka ibo aka gagangbe homecoming 2021 ne ikano e balolo no hewo bo moden no sa wona akwale se egbe hot fm ni ami ne ha body till se fe na ka no nko wo screen ne no ba na ake ikanje ho bia ne wo fe won twa advert e ake won ta woni wonye mmefe ni yo manse nye fe nyi batuto awo ye bia bo na afe ni wonye wole shinjeli ake ne ke homecoming ne ake magia na aka shi abai wo mepi li ake bekaji ake homecoming be meni me yo manse pe ba dabida meni me yo hia ni ekwe amebenke ye gani ami nye fata wote me ko me podi nche bo na ake wodugbe wo se ni wo cho akaje nwoje epojeje monto na emokota momi akokwe achireku ina ake he ni dapo ni nke nje asumaje nje ewo mi homecoming emu na mieko afine inhieti nje English ni ami nke yejo ken ya gbese ya kasuma ye monje ewo kaji mba mmagbabu no na ewo ni wi onaka amado hikeji mba obabo ti sanjia mi oba redo comment e hun fi o iye surprise agbohun ke hanye oba agba no hun isani mimba aye sakumokrate na kole agoyo hambo shi tamobeni nkaheni nkebonwie minka iboeko ake ribi television no okwomye anokwale ye gani femu no otahie ni masama ya no lolo mene kaji mide nchenkwa beni sugar ni nketa shem nche mi na ake ihe wu ma he fe kemba lolo onako no kokura ni ene kaji nke mawie ko nke kengbe program ne na gwamo abagwam shi moni fi oni papa le isa ijemo ni keji esumonjio esumojo bo fe boniji isa ijemo no hewo madame denche inyen mmami na okale adiagba the first ile jigbesi efe no ya manye maya no magbara de shilolo ake gbeke na shine hu ha ni ihe efefo nke kotoka na keji njiepe nke awo nde ka mi keji nke nwunjikwe mmawo ake ha ni inaji ahi efefe ojuba na ka no ni midenche keji nkwe beni ishuga ni ihe efefe we be isa mada wonyen yo niji na alamleshi mwene no le nke ake asana ake ha ni table no efefe ojuba mada we bibi hushi ake amehani wona neke higbeni woke nuchumone aba ni woke bahabo ibisaji ni masumo ake najiemo aba keji oye najiemo keba ni ha wogba ehisani ejake neke sani nele sake wobi Wayano wogba wasani. Ike the role of the traditional leaders. Niji wamaji acheme, wamaji anyeme, walumoy ni hiega ame nuchimo ni sa ake amechu yeneke la sani ne. Noji make la me la lumoy mapanye fai ake noni ebane nyeti ashiyehi. Enye nuchumoni akenye bahie neke shipon nese bona afe ni nyeke na jie moya abaham lame eji lame anuchumu video ekumeni ni nesheno onupa ni hie na mete shipon no eke amepa shipon no ya kaya ta bemni amenini bashe ame shipon no ene noji adidombane ni efe yake efia eni fun yo ibanyese enu ameshishi he shana musunchon ke yafo yikom ni echi amesen noheni amefio ejake ameyose akekeji amekwe amese ebahin amonto na eheni gan ya eyaja efe tamo wotelegbe ni wonyele olijo wo fe wo mbo ebagbe sie shimu anamu ni baakake ajaje tako alo wo momi afanfa kashi bemni ni wo baashe ne ho la menu onye shishi ojogba
akokoi nlino ni mlini nye chon nna ni hewo nye fe no nye fefe ni nlino ni hewo hu ni nye ke nye pa eja ke nye musun chon nye ni nye fili ake sa ke nye chiko jinye ibanye den ekun bona fe ni ke nye jinye gbo nye te nye se kwaloi aneko amontone woni efe moboyega shimo ma panye fai akokoi nke fai pa mo hanye panye fai ni gbele afenye no alo kuman ayini shimi panye wala fai ake nye bua nye hienye lo niji parliament hienye lo nye bua letwe le yo mla to he ni nye fanle ake ehie ni hie keji eya bale ake nye bole tuwe pebe eya feta mono ni ake oshiki ya ni nye fonye hale di nche tamo nye simo ni pepa fiti ewo nye fon eko keke shi hiyo yu ake nye fonye hale bona afe ni eya damo nye na yejeme bona afe no ni konye heko ekole heko ni le ikeya ni ikeba no hewo nye gmalegbe bona afe ni ehia hie ehani eke ulumoy ni yo jeme afe ekomi lumoy nye ti ashi nye ke srapo ya nipa ye anashitamo ekun ye shipon he nye hani wolo ni chomi ake shipon ni nye peli o he nye noni achogbe papa no ana alo ahon alo akọ no hewo nye he ni keji sake nyeke amralo foi ni eneko amehi eko ojogba hu anawie mo hu efa na kan nani ninye han ni blofo chole ake evidence efo ni ewie mo aha ehi no le abaya shipon no neki asrafo e bayi ameneke ni amebasa amebakpa fo ebe ni amekpale no ekon shimu ayi amelolo apla amelolo nyeko alake ni ameteye ni tonte na akoye shipon ni iyabalake efe awomukomni mo egbo nyeliake ni fata heko ni ibale na kan onu pai te bale te no nu pata asha na echu gbeke bi yake ameya na ma di nsanne no tamon nekese mi enwoko na lolo ni nnuko shishike atabe ni ba gbela menye chomi ojugba ejake ihio nyo ake no ni ba isa ni ibale na kan eji amenuchumu je amenuchumu ni lolo nye nyenuchumu ni enehiwo ni majia chene jinye nyenuchumu ye ekune ye kwa nye fanye no nye chuan le ojugba wole ake lumo ekai ameyela lolo no neba egbanye na hu no hiwo eti ashi ehi ni yuala don mene aye birthday ni afe homecoming party eji party na atwa ha game shimon nyefe nyeli ake wo manye ni ji na dede oma edro the third the healer eba shega ni no hiwo esa eye ifomogbi mene wo mamie eye 87 years no hiwo afo nini ache ni abaye ni anu na ke wo chofele hi enya ni ake aha wonye tonyeli ake afo na ina fio kope ni woba nani wanane melody woche na fechi
Togo niji aneho ni nohiwo ofe womba gidigidi mi akoko ya chire kupu mene nke nyake yishi minye kenje english ni ami mi mbote gbesi emi eyake nshishi asuma ake ekun kejo gbesi emi magbanye hisani nohu be papa mi chimon keje eye feo dakusu ye fo ko na yi obonu ni ye feo ye feo na pa keju ajeje ake efe feo na akoko ina hegbe ake maya eko chimon ye liake na akoko ni blofoko ake the woman with the double eye, the eye of an eagle keji ye bfo denche ina shoni na le e feo mini yo feo neke lene o na ke wonya o edale esa ehi ojogba chimu epene noko na me nyekeche ganye gache biane na game dadan bebi ofodo aje nake ekena ofe inoni ebi jiwo nyao plawo kenwo efijianshi na le naga nkekeji aka ni gan abiasu ma be naga no to apalele ten sake wotawo ni wo ke palele na le fefeo la ke ya fefeo fefeo nyele gadan baby nke gadan gbe homecoming 2021 na le ba fe gbeye ya ke na me ganye ke gache wone wo shekishi neke fefeo neke fefeo ko ya jeje e feo neke wo na ke yes keji ake royalty ka ke kusun o ya na ke lele game wo kusun ye feo ni game o de he ji wo lele ablade abi neke wo no ne naga leba naga yemu e feo too much nke na ni efe before chon nya he ojogba ni lake bo hu efe before shito ole na akoko achireku keji nke mba enele mi ta no na ke noko ete no mene yega no he woni nke ba habo neke shimu ba ko wa tashi ni wo jaje lojogba ni wo lo ni wo ke ba habo kono na efeo Tony wenye ba wahano ya kweko nakai ribibi akoko achireku masama je wana mahabo eku nikeji woke ba oba panye fa nye subscribe ya nye kwa nye like ya nye share be ya shon na ke ga wokusun eye fel ojugba keji okwe be na fe futa ni twa ke ga yo manye gadangbe waye manye ihani nye kweko ihani nye kweko tefi bufo efebo na pe akoko iya eko mbeje memone shinonite no fe je fe le nonite no yeje ni be papa mliye nke fe baba hambu bona fe ni okweko to nke ba ken surprise hambu ni surprise ni idana akpa tefi bufo no ya na surprise no ni nke ba hambu ake breaking news na dede Oma Edro the third 87 eta say no 58 years mo obomoden okay interview papa exclusive one baba hanye ye na dede Oma Edro ne bawo le denche ese no tamomlinsaji ni bi ne fefe hanga hene ke ga ehye ye ne ke ga jihihie ke heni ga ho ebahye amonto ne wokefe baba
woke bahani nya ha wokwa ake wo message say ti etele ehaten bona afi ni wokan ni wokane wo habo keji ebane be na kanu wonya no be wona ake mwene wo message say ebako ojugba no hiwo we keji ekuba wo ba kani shito oliake nye ni masa ona nekeson eyake wonu twumone ni blofo chola ake data no wakechoni no yi wakenke bunchofen be mi dwe okutoku a me makaibu ake so ni badin akoko ya chireku mahesin matashi nke gadan gbegbe ni femo baba ni nke bahabo no ni nke bahabo so ne eyegbeye no ni bahano na gan no ni henu wota ojuba je maji achema asanjin je sikpoji asanjin gadangbe no heni wota nke bahabo so keji omisie e ba domiwa e akenue kla nyanu aka akegan fomo bi kebi ni eye afi enyo afole ewo noni wallu ni jinoni Trump de ncheke ama na akeja USA ke Spanish bi ye ni ji Mexican sa ten tebele ekole gafomo bi efo bi na eye afi enyo kefo se eya ke tawa blochi eya ni eya ha ebiye no ni blofo ke greener pasture ni ya no ni hewo ni gafomo bi e ba fe no kunike fe so ken tashi wo ba gbasane ni nye na he ni ga eya she na akoko achireku nke ga no ji Ghana eshisiji ga ena Ghana ni igbesha ngaji kenkle woke woji gonti woji mini gbecholo masa maka nye ho ake Vision Ghana bi ni ji many ke Gome Award se ba ni Gome Award se wo fe woli ake Gome Award se eji Gadangbe dienche award na ke ha na ke Jerio Gadangbe fomo bi ni amembo amehiwo modern ojugba ye adaficha anuchumo ni se noni afene akokra cheku ifile nomination ko imbemi na ate imbemi ni noko ba shi afine no na baba le nyenye yo akokwe achireku ife ya ke mi file nomination se ko juba keji agbele neken gadangbe voice ka agbena no kwale ye gani fe mo kenyenye yo akokwe achireku wo babote no keji be she wo ba panye fai no vote anye ha wo bona afi wo no chumo papa no wo chu wona ake lele nye yose nye wo nisa wo ye nye beye keji message se bakwe be sake wo shinye wona afi ni nye nagbe ni nye cha nye no chumo kokrome hu ano chidani maya masa makaibu ake anu kwale ye gani fe mu be ehye ake wo ban sponsorship ojuba ada feature anu chumo ne sponsorship beno ewa ojogba dane min bigbili mo ni blofo ba wonye mi ko ba ka buga na ka wo ke ba hiemi ni ebahani nu chumo ese agbra wo fe wo bo wo he wo mode ake Gadangbe gan ahi ekwa mama papa ebu ekon e ake be ko ni ehu ekaji ake gan noji Ashanti suru anwasuru wadamomni ojogba ashedu keteke shamontone mafiano egba eshui ni wombo wo he wo modi papa fai meni nyeye ekun ojuba ye ba bo awo he modi ihawo wonye okale adiagba neji manye ni ke han gbese no ya manye e bo he wo modi wa shimo won bowe wonde won panye fai ake wo ba na me koko me kegbe ibo na fe nu chumo keji wo ke ba eye emu mapa fai keji ohun noko nunjio ni eni njio no fe noko no feel aspa 3 atade itwe fe mu hie samo no fe noko no feel iko okwe koji oko no ba no ke ba wawo iba ye mu ba panye fai nye ke ba keji 6 months pendwe no ba ye hu no ke wawo mona fe ni woni fe mu aya hie hu oba dabo shojogba ni wo ba solida akegbuana akegbohu keji ote onuchumo no yehowa sebatnyomo ifote ejomo ahwe no
no hiwo twa yibo ine 0500161769 0557041348 bona feni okewo anasanegba keke nuchumo obapia obawa be eye emu makaibo ake afimini ayo ake Gadangbe Homecoming 2021 normally we here lolue e wo twa onyemi onye oche onyanyoko ni yo manse ake 2021 Gadangbe Homecoming efu a ticket kaji manse yo e mani na wo yebie ni wotashi ni wo gbasane e ke ni bi tamoneke no hiwo wo ba pe ni wo bole kutu ni wo gbahisane ni wo chadwemu ni wo ko chaba ni sa ni wo ke ha wona afi ni gan ehi ajole akole aboyo ganfite wo ohi no pomo ohi bona afi ni beko gan ni wojie osa woji keji je achele wo ni nyanu ake wo mbuko kloko we be akokwe achireku nke ntin bi ni ji the $1,000 million man my own lack in the akagmenele yi jenche ba jimi shimu dane lenon bohi wo modin kanye solini hamite ya kaya le ho nye oyiwala don e wo kajiji achele wo be akokwe achireko nke nye hwi nyeke wo jro bye bye. Aye, Sakumokrate, Nakole, Aboyo.